العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والشكر لله Padahal nimme panasai nania falah rangi tanra syukur katalor secara jannah Allah Taala nasabari pamasi marajana andrange apangindringan nalo padari kemana hari tengana jama-jamata urusata kesibukata istirahatta engkaki simatarwasiwi bolana pung Allah Ta'ala nasabak dua telui fakkasiwiang memuari pung Allah Ta'ala natarima lempui sininna fakkasiwiang engke padari papule sabana sabari narilolongangi karajana pamasiwi asalamakangi rilino asale wangangi mati ri asori munrinna amin ya rabbal alamin makoto farofema sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada lolime simatap pamegewi salawatah memuari barakatna salawatah nafa barakai fung Allah Ta'ala atu tunggal linota nafa barakai fung Allah Ta'ala keluarga ta wija-wijatta nafa barakai fung Allah Ta'ala jama-jamatta nania urusatta termasuk ni pema mudah-mudahan barakatna salawatah nafa salamat manengi fung Allah Ta'ala boleh risegi igana abala musibah bencana alam bencana virus corona amin ya rabbal alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alhamdulillah bacata angkamu fi ritujunna babu alamati hubbillahi ta'ala lil abdi bapan nasaingi tanda-tanda fakujinna pung Allah Ta'ala lori atana jadi orang pung Allah Ta'ala Istisina atanna engka atanna napuji engkato atanna
al-maghdubi alaihim atanna nabacci pada toha engkei rampiri lalanna aku ramalabi al-maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Marelo ki lori kung Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim jallo kang ipwa lalang malempu yanaritu lalanna siratal ladzina an'amta alaihim lalanna wawang iya engke tawiri papinyamang termasuk ni atanna pung Allah Ta'ala yewe na puji ghairil maghdubi bukan jalannya orang-orang yang engkau benci. Jadi engkau atanna pung Allah Ta'ala na puji engkau na baci agana ciri-cirinna tanda-tandanna narikku mapuji ni pung Allah Ta'ala lori atanna iya na mati meloi baca ngaki dua telu hadisana. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wa qule ri panguluta sahabat melebihi sahabat Abi Hurairah kodo bareri koreri pung Allah Ta'ala koritu maka dewi panguluta Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dewi surona pung Allah Ta'ala tauna sariye pamasena niya asalamakan inna Allah Ta'ala qala majapunna pung Allah Ta'ala urena puadai makkadah man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi nigi tau mewe sikubali tori pojikku walikku azantuhu bil harbi wapal lebang ikor itu engka kak newa sikubari maka deyan re guruta kega nariasan waliyan kata-kata waliyan minal waliyi wa huwal qurbu wal waliyu huwal qaribu minallahi litaqarrubihi ilaihi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wa huwal mu'minul muttaqi kega nariasan walinna pung Allah Ta'ala secara kebahasaan al-waliyu wa huwal qurbu yaroria sangi awalinga make betuangi acawe kalori pung Allah Ta'ala jadi nareko makadaki al-waliyu ya sangi wali huwal qaribu minallahi tau engkai kami namarpe lori pung Allah Ta'ala magi namarpe lori pung Allah Ta'ala litaqarrubihi ilaihi bimtithali awamirihi nasaba engkai makdappe lori pung Allah Ta'ala nasaba nafak dufana dua telui perintahna pung Allah Ta'ala nania wajtina binawahihi nania naniniri wi dua telui papisangkana.
Jena ria sange pak betuawal li. Yana ritu to ongke marepek lori pung Allah Ta'ala. Nasaba napapolena dua talue parintana pung Allah Ta'ala. Nanya naninirinna dua talue papisangkana. Wahuwal mu'minul muttaqi. Yana ritu to matappa. Ia engke metau lori pung Allah Ta'ala. Qala Ta'ala narampi pung Allah Ta'ala rilalanna akoram malebi'e. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Adik gamis sengi majapun na yero wali-walina pung Allah Ta'ala. To engke marepe lori pung Allah Ta'ala. Engka ciri-cirinna aga yero la khawfun alaihim walahum yahzanun. Dek name tau risese nama muloi yewe atu tungal linoi. Nania dek to gaga sarasarana. Yanaritu alladzina amanu wawa engke matappat tongat-tongal lori pung Allah Ta'ala. Wa kanu yattaquna nia engke pada metok lori pung Allah Ta'ala. Seisanna ciri-cirinna riasange awliya Allah wali-walinna pung Allah Ta'ala. Tidak takut menghadapi kehidupan selanjutnya dan tidak bersedih dengan kehidupan yang dia tinggalkan. Magina korona saba engkani marepek lori pung Allah Ta'ala. Alam kubur dengan berbagai huru-hara di dalamnya. Dek nametok menghadapi yang namanya alam kubur, alam barzakh. Aga sabakna nasaba kurani napasadiangan ngalena bukut tamawan. Kurani napasadiangan ngalena bokong yang kewat inafakil li sulori pungalat. Nania dekto nama Sara Salewi dino. Engka keluargana, engka pak dimundrinna, engka wijawijanna. Dekto nama Sara. Magi na dek nama Sara. Nasabah nafaham madecing imakadai engka pung Allah Ta'ala jagewi keluargana pak dimundrinna. Inilah keyakinannya awliya Allah. Tongke marepek lori pung Allah Ta'ala. Mabila ni riasenge sifat takut dan was-was dalam menghadapi kehidupan yang serba fana ini. Aga misi mata napa pole dek lain sangadinna napa pole perintah pung Allah Ta'ala. Nrenge naniniriwi papisangkana. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Yero walinna pung Allah Ta'ala nariko engka baciwi engka melo solangiwi engka melo piringi riasengi amudarakan wong Allah Ta'ala mancaji balinna. Allah akan melindungi hamba-hambanya yang dekat kepadanya.
mega kisah risesena pangulut tak sahabat, bagaimana Allah melindungi mereka dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Banyak kejadian. Gangkanna ta ongke mewe si kubali walinna pung Allah Ta'ala, si tongat-tonganna pung Allah Ta'ala tu newe si bali. Nasabak pung Allah Ta'ala pura ni nak jancingan makade nigi tau mewe si kubali walikku tori pojikku to ongke marappe lori iya newa si kubali. Jadi idi engke si mata papule perintahna pung Allah Ta'ala niniri wi papisangkana insyaallah tuli macawi tu patulunna pung Allah Ta'ala. Kalaupun ada masalah, Allah akan kasih solusi, Allah akan kasih jalan keluar. Biasa tu yang kalinga kisana Al-Mukarram Andre Guruta ke Haji Muhammad Yunus Maratan. Ya, salah satu kisah yang pernah saya dengar, makadang ke sewa waktu lawi Andre Guruta mak dakwah risaliwa kampung. Setelah selesai tugasnya di sana, ingin kembali ke Sengkang. Melonan lisu di tengah perjalanan, mogo iutuh. Agak kejadian, ternyata tidak disangka habis bensinnya. Kangkana nafade Guruta makade tutup ni femeng ajak matiate ajak memarupkan ngapisona ki lori pungala Ta'ala. Bismillah no goncin ni oto. Apa yang terjadi kemudian setelah mobil di-start hidup kembali. Gangkanna letuk salamat risengkang. Kira-kira pikirana meru menurut logika dejek na meru teko capu ni bensin tapi nariku pungala Ta'ala mapue lolori atana yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, insyaallah tuli macawi ifatuluna pungala Ta'ala. Jadi tau angke marepe lori pungala Ta'ala, marepe to fatuluna pungala Ta'ala. Nariku mabela ki koler pungala Ta'ala, mabela to fatuluna. Ya. Contoh sederhana, angka tu prinsipna idi ogi nareko tolo sompa, angka tu prinsip makadai pada lau tepada upa. Ya, odi jadi pada misalnya joppa mabela, tetapi hasilnya nanti yang beda. Ya, okoni monro idik lah pungata paraluki si mata makdarari lori pungala Ta'ala supaya pertolongan Allah dekat kepada hamba-hambanya. Pikini gambarannya ya ruria sengi sifat-sifatna walinna pungala Ta'ala. Wa ma taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dena teppe loriya dena teppe ataku lori iya sikalija
ahabba ilayya mimma tarattu alaihi masar upuji winarik ko napapuli riasange al-fardu al-furud kewajiban. Jadi kumelo ki mancaji atanna kung Allah Ta'ala min awliyaillah merepe walinna kung Allah Ta'ala. Yang pertama yang harus dilakukan adalah laksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba yang dibebani kewajiban. Kegan yero sampajangi ya pakanjaki wi sampajatta syarat-syaratna rukun-rukunna sunnah-sunnana. Insyaallah dengan asbab ini kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata orang yang melakukan kewajiban fardianya tingkat-tingkat toh pada lona sampajangi ya roto paholewe sampajang mati migato tingkatan. Engkau tahu mas sampajang mula waktu. Engkau tahu mas sampajang tengah waktu. Engkau tahu mas sampajang capa waktu. Yero kaminan puji bunga Allah Ta'ala as-salatu ala waktiha yero waktu mamulang. Kemarin ada bacaan saya baca aga lebih rendah yero narik kumas sampajangi mula waktu. Ternyata ini dari sisi ilmu pengetahuan. Maka kondisi alam menyesuaikan dengan awal waktu sholat yang dilakukan. Yerowat kunna subuh kami nama kanja yenarona angke si mata ipa boleh wakukui. Penjelasannya alam jagat raya di saat subuh hari itu sangat cocok untuk kesehatan yang melakukan sholat di awal waktu. Loro simatu engka waktu riwat kunna lorowe ada saraf di kepala kita iya pa nama kanja si waktu ngapiar waktu nariko na natamay darah kita akan lebih sehat. Tapi kunaliwan nyo na ero awal waktu duhure lesi cerita. Demikian seterusnya. Ya, oleh karenanya berbahagialah kita Bapak Ibu nareko yulle pahole sampajangi awal waktu. Ya. Ternyata inilah hikmahnya. Kenapa Nabi menyuruh kita untuk sholat di awal waktu? Tingkat-tingkat. Isromatu awal waktu tingkat-tingkat sih. Engkau tahu deva nama ngaji, deva nama waktu, engkau nitama masih. Ya, pada tu puasa Jumai. Biasa tu naramping ke Andri Guruta, tingkat-tingkat tu apalan. Tete 10 sidi angkani tama masigi. Terlambalat ni nasa tingalena kung kani etat setengah na 10-2. Ayana pangka sidina kos Jumai. Ya, matingkat-tingkat tu apalan na papada na reko mak kiri onta celak. Ya yero arae na reko mak kadeta we onta celak pangka sidina na
pangka sidinna na untero mundri-mundrin na siyaro papada kumak geri safi mundri-mundrin na siyaro papada kumak geri bembe mundri-mundrin na siyaro papada ko mak geri meniman ya mundri-mundrin na siyaro ko mindre ni pakatopai tallo manu mani ya syukur-syukur ko tallo manu ko tallo cicca ya apalagi nareko makatok bani tahuin apa kita mah kurani itu tu boloko ya jadi rogi ki nareko misalnya aga sana pura mani itu tu boe apa yang ka boleh jadi mah tingkat-tingkat pede ifa boleh nomor dia pangkat dia pede macawi ya jadi kumelo ki mancaji atanna pungala taala mareppe lori sesena yewe jolo kewajibange ipa suku-suku ibate tak papole ya termasuk ni memang bacaan-bacaan salat kita mah tingkat-tingkat tuh ya misalnya di salah tu apalana ikoi pahang ibatuanna baca-baca sampajange si bawa dek ne pahang menre pangkat sih ya imananna nareko isapai ilalungi berusaha ki insyaallah mudah-mudahan termasuk ki al-qaribu minallahi tumarabbi'na pungalat dia tu mak bicara sekolah yewe ya dia tu mak bicara sekolah ya akan mana makadaki profesor pa doktor pa dan seterusnya tidak mesti ya tidak mesti bahkan banyak kejadian mak berisi gelari yolona asanna imundrina asanna narati bangi nalalui bawah mi pak bangi ya tapi engkau tahu sederhana tapi senantiasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala bahkan bega kejadian to ammemi banyak kejadian orang biasa saja tidak ada kemenuru pak kita mata dek gaga mengkewi misalnya menurut pak kita mata rupa tahu tetapi di penduduk langit masyhur terkenal sampai-sampai jasadnya tidak dimakan tanah mega tu kejadian ya milui palette kuburukna nasabak nale pelebaran jalan sudah dikubur 30 tahun seharusnya hancur ni kacina hancur ni mancaji tanaman ternyata jangankan jasadnya kecil lagi dia dek gagar solas-solan boleh pega jiwe ya engke pun Allah taala mapitangi aku sangenna Allah akan menjaga orang yang dekat kepada Allah Allah akan menjaganya di dunia Allah akan menjaganya nanti kalau masuk di alam kubur Allah akan menjaganya pula ketika dibangkitkan di padang mahsyar Allah pula akan menjaganya ketika meniti di atas sirat al-mustaqim kulle tematu okko sirat al-mustaqim papada mi billah takajud kega na bahasana lolong yewe termasuk ni pema tufak beri jamaah mendapatkan kemuliaan dan kehormatan nasabah tuli engke marabbe lori pungala taala engke risubue engke riloroe engke riasarai engke mengeribi engke isai selalu dekat dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala gangkanna to engke si mata mak beri jamaah menurut hadisna Nabi ta ahlullahi fil ardi bisa bulan pengala taala dilebuk na yewe alam nasabah malam pemuba penjelasan hadis yewe hadis insyaallah mudah-mudahan
pengajian berikutnya kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna man salihah. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiqi was sa'adah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.